Weki mwanchomo ligerali naende karibu somoro bali waisiko iyabisi anande nenga kende ngia tonyaka batoko nyora ili tonyaka batoko kwana na kumanya mange igoro yabarai na bali bonsi babugate libaga ase orogongoro gusi asoborai ase chisemi na boigo no na sobogma abuga abo tambe nche ni gongoro ku haruni ototo nyangiri magage kamera ni gakorwa chose batsungura na boigo Lucas Mogaka na ali tukoli alero ase njira yabane kigima ni gotole ase enka iyo Mogaka Nelson Ongwae Munari Mogaka Nelson Ongwae Munari oyo nigale tato mwabo omugavana omotanga ngimo be county ya Kisii omosike James Elvis Omareba Ongwae abange buna botambe ndi wa maitenga Ongwae no mugavana kolende tipo maitenga Ongwae ntato mwabo Livisi Omariba oyo lengo mugavana na yo nanyara kabaga gotara kigima amange kima tuko kwana litukolia lero igo ngogania oikaranse oike tonyara kabato gotegerera kubwa mono ase korwaso Mogaka Nelson Ongwae Munari oyo nande soko kumanyia no Mogaka oyo mo bose bali abake banyaka bago ikemia yamo matukaitire bango yana nyato kabaga go sherekea kagotwara shereka bigima mo chingo kigima bogo ikemia yamo na wachombo nanjiko nyara kabaga go tuobo semia nganga kia kolero ikemia yamo na into nyaka batakaranga mambi na mambi ndenga kitoko nyara kabatogo ika na into nyaka batakomenya obugima obuya bunere igo tosko chiale to nyara kabatogo gendera no moroliga isiko iyabisi Omogaka Nelson Ongwae litanga kigima chingo kwaligania somoroliga na ase TV yake tembe na ayo wana tumatiko sango twali kali ole mwao karibu njira bari bandiye bwana iga mbuwa no mukiona buya mone soko twali kali asomuro bali isiko ya bisi niko tokoligere kwa mono esabali yao korukwa iboletu mbake sole bone mna kwanya tukawa sherekea emiaka emia ya mama tukama kaiga itire na bono iga bado nande no sherekea mengi go chimutuga iga na igo asogo chaka nigo togo chitwa chaka nelieta na tebanga Nelson Ongwae Munari tumasenali nyara byali tangani nanyu machitu kasira yake wana esogo chaka kigima esomogano bo muntu ntubwatali tukoliriko se igento kirya kwinyurege tangani kigima esobo mabugaye karugwa kemyaka guchimaiga keliyo nyagwanga keliyo kwinyota karugwa lengo magegesa keliyo kwinyura ngere kieke yone nyinyo tegento kana ari korisia oro sana imenkorisi ne chimboli cha tata ari sinkaransete tutukirin karastense yaye igoro yaye echuinero ira mwe mendigele tigo chance igo bono nchetinka manyitingi kindo mwana na ndira tinyera ratinko igukende yondo je usayo inga teikende toma tingane gendo grabe getindi tima yetigendo sengendoki igo tata kamanya ko ndikinga ngai kuri ngai tata kwa gende kuri chimboli akaja akanyora asen kuri chimboli agachi kurigereria akarore chuye ndigeletie ero motegor ero yange eregetutu etutu keri mbero te kere about 3 feet bueno akarwa kobo akandangiria tema chimboli korwa bonjo yo tako tatinga tante batinga nyanga we yigura ngoja kwa saidi bueno ekarante yo ike kabire yo mkataka ko tema chimboli akamenya wante rigeri kalari rigeri chinyuma ngorore ari siwe karante ari toje ngento kire gurari iri gente kebege kuri abantu ni nyanga ikabora rende nyanga byarenge osinechui echui arenge era maime yore iwete buye era kare rosara rwari koba oro konguna ndure igoro buna minemesa ndabo ndabe ikurara igoro karwa gero cha ngwara ngati nganza jene ne kemoni ke kare kare ne nje kara yero ne karo na ikero la boro tata nyoro kirie inge na boro tende taimangana rende kare janga iboro tete kore tete katobenda abwe aiga mwaga kyoyorenge Oye arenge omwaka 1930 kole miaka erengaiga kinde miaka etano nomo kibona iki ese miaka yao ya kale kina kigere na ki bona kigitangani kialingani usual endonta
Kenya nitaramanya boyo nganguri kikara abantu. Igo kero toko beke miaka inga kwale ke miaka 5 toira nego chimaiga tokuligera ngaigo kolengana na gendi kinyorete nigo kwebole mwaka 1925. Yes. Ase kenyore kigakia ya mwamwebi. Mwamwebi location ilioma. Location ni Mwamunali. Kare. Which location ni challenge sana na yule. Yaani location ni ya Kitutu ja tualikuwa kwa Kitutu. Kitutu location. Yaribali location. Obasi location. Machoge location. South Mugirango location. Wanchare location. Na North Mugirango. North Mugirango location. Ona tuanyole memoria yao ya chui kubwate miaka 5 na moiga. Juu kine kamugaliza chinde kia nyata kwa kokosa. Keli chinde nyolete kia koberete kiyangire kikero kwali ngomoke. Kikero kwali ngomoke. Wana ndaga ndete kurisiria tata moke asako kunya makuru tu. Ari makuru tu. Iyo wariko kunya kiombe. Awari kala chirombe twarichina. Iyo twariko kuragiri. Na kwa kile kile chinga kicheko kana nyamakoro to. Ali chinga kichinga cheko linya. Yakoro roma myake oyomo. Kaira na goja sita. Abo bado turachaka school. Ino mwana ndi. No mwana ole. Iyo mwaka 1932. Nikaenda kanisa. Ikuru kunya Keiri. 1932 kaenda kunya Keiri. Kabenyororo. Oika ekerondoro labana ali gochana menyanka. Na seitu. Na tata tore nya Keiri ya kanisa. Ya Keiri ya yarenge ekanisa abantu bayikire bari abangi batarinse ya 100 obwati kinyumba kyabororo ikinyumba kyabo abo n'otwe inyumba y'abamuranero inyumba y'abaisikenero inyumba cy'abagakanjiro obwati n'abarugi babo aiganya nya 1932 iga karoga nyakiri wano bwate miaka 5 nebere naliyo chitoko chake school ite kanisa bono chete ine kanisa kabera urende mpaka 1935 nkamanya kulika 1935 wakamanya kulika ono oko wango swami gita pende Bible na oyengo waswami kulika na go swami Bible ningo yarije mwalimu uliko saisi Agostino saisi igo ako kuswami konyo trachake school bado school nerese kanisa ine ni kanisa nero kisa kye kanisa cyo kugenda gusabanjiro cyo kurandia ikisa cyo gusoma njiro iyo ebikise kino twari kugenda twasoma igo pa 19 tikoika mwaka 1935 kanya kuachakira kumanya kusoma kanya namanyire gusoma nkamanya kugenda igateguona so ebundise igitabu kurwese Bible Yohana 3 oire da amangana ali kire mangana ile n'umutwe utari basoma Naya kata John 3:16 nakija saja jetense basi wala mangana hiyo ngaruaroro ngasoma ngayasoma kiro mwaka ngogera twarenge ebiugutu jibona chikambi ekambi basi bantu bagende ebiugutu twari kobera 7 days bantu kusaba tokuira kindagira cyitu twaira bintu byo kurali bintu byo kwebisya kire bintu cyanga cyo kubeka namangana amangi abasongo bamanya kurunyanjwa bacha kuturandi
abona kero kwacha kitu kande biguturita ngani bado no mwaka oyo gose omwaka no aro yo 1935 basi dende abo ngamanya kuruara na mangana yo na singi ko yaira mangana umutu anteri ko amaguri e bible ase bigutubona bone se bigutu hari nawe bigutu abasongo bako abo bare busyo ntule naba tegereri iga mangana yo mutuna se kisongo kwa mwaka ire Kiswahili ebitabu byo kipika ndira ali kugusi ebya gasongo na Kiswahili Kiswahili yoka basi ono ngaira linde pena mangana yo mutu ese Kiswahili kabe kwa mesa yo kero no mwana mutana kamwana gasini ni kate duwe pesa ndikero mundaga karole se bigutu kabe kwa mesa yo kana mangana yo paka ngatabo kinyakura kinko byagoraki tegagwa Bueno, non carro tekirgento kere importante mono. Abo yere gama abantu bayira mwana muntu. Bakero cingo biba akora. Bankaraza. Bueno, njingo itangira bona abantu bayikire batarinse yatiri. Ari more than 1000. Kera abantu bariko ganye. Abayengo ande bigutubona. Bigutu bari ngabange. Bueno, iwako injira ngunya ubwani ngwaye mbiyo. Nabago gwantu bamaiti timba mayiti ora jigero goitaba gaka mwana wenye goitaba no kuiri kamanyu ngwaye togo chichanka abona kero kwarure nyakeiri bona kero kwirandika akara bana to akori kuri bigutu bakamanya ga nyakeiri bakamanya goetianga abana turya abana bakogenda sector wasomera sector bonere iguru so basoma wetani yakeiri liyo karara liyo karse manga sengera inde nkaroro ngachorwo yomo tugachorwo yondo mwakondo kurukuta otuke no yondo kurukwatura yondo kurukumuchache tukagenda manga abana bigori bya obi mwacha watu na bigori bya na bantaba nene njinaka naya kamwana banese lakini ande bibabu wete babayiti tugo ikaria ngabiku gracia yemo para wakabiku bi yubona iko mbaraka kera mbaraka gracia oro moke kwa biku gracia yemo para babiku bi mate yo bana biku gracia sito no ila so marede yo mwaka kyo chete sector yo yali 1936 wana wekire miaka 5 na 3 8 years ya so marede oro asoma iyo tutware gosoma tuwete tugende tuwete watamatema kurukunga CEE yani Common Entrance Examination ayi mwenko korera mure klasire iyo tokorera sengera muna twachita sengera no tokorera abwe sekita mure kra mutakire gukora mutema mure klasire turi klasi isatu tuchiko tugweta tugenda kamagambo inye wande inye bona igo ngakibona amasomo ayo ruchekero na omugoromoke ase miaka kwa bekiru krasia yamo ngakibona amasomo aya lenge na roji nare nanga kare are nanga twari kugenda na twere na maroho kwera nankaga lakini ekera bona abandi ba decline babandi banga bona barosa ingatigara njebweka abandi bagatigarangira amwarude na barukurwa abutwari ko ganda ekera bona na tata kamane kuri yo monto ndari manga sengera akamuboria ngagenda kumenya buwa kulaba niombeo kamenya buwa paka ngakora CEE Common Entrance Exam koruwa yabona igo bono Common Entrance Exam yomwe kigwa korata
ngena akwate 1938 1938 kuruga bono common entrance amutemwana makongwa renge ababigera muna yeta karasi matuka mono lakini ndi bono utu da watu alikomanya renge ngabono namate tukuya somo twali ane mwanya somo tu ndi twali eke mo igete kama kiaba ichinga kiechika mwa somo tu kujinsa chindengere kieke kamere mukiene mere mukibi yarenge Yesu kuru mwa somo twali go somo bwa ni ekwene bible na agriculture na ekwende agriculture kisabu ni kisabu kisatu yakima igo go gabon teta wega na bobwate miaka nge 11 iga kianda 11 miaka 11 bono igo kwa akarujete okora common entrance exam basi bana ngaita tugaita abana babiri kurusengera twalinga abana 48 tugaita abana babiri kurusengera barwete ekongororo sinakare kare kukinya kongo ani bari barwete bugirango kwerende Sironga abandi bari barwete kurwege gutaiga bari gosomo abumwe gosomo ndabura sekta wa era ndabura sekta wa esa abonse mugaita babiri mweka tugaita babiri bo aye nango ndo muntu ko nyari nyameno oyo no mweka oyo bono ko 1938 yakara mukareta matema ayo mugaita eno nyari nyameno tukamanya ko ona kara tukategura ndi bono yoto kara tuaitire ni bono kuje kugenda turi kamagamba mwakondire ndi ni agende bono tukugenda tuganye tukura kugenda kamagamba ngachanga karuka mwako ino narugete oyo 1938 kuruga iga 1938 ike karo bono gwachire bware bakuru gose iburu ngikusigata kuruga bono emyaka irenga boko abe gusenga kingana ngako abe tesiko kamekana kamagamba kabanga mwako ya mumugimo abankwegena no mwako ya lakini tiyari ni mwako mu yari nyanya myaka ibiri yetatu igo kobera siko kobera kwenge kasana kwa mekana kwa menya kugenda oganyete orangalibu ogenda kamagamba basi kera nachi kugenda kamagambo bagankani nga umuntu konyorule kanisa yaruga bunya kiri tiro batebiri umwana oyo etete oyo no mwana wense ise yakunywa marwa ne nyasore oyo mwaka kiyo orenge kero kwa kamagambo 1941 iga 42 no maitudege nkweba ya bana bu ne miaka yao no embono kera stereo kwa heresa memory yao ningiyere kabisa no 1942 oyo abagengi bachire tukura magambo bagengi kwenje bunagenga ngo kikogera nje wono kiba betonyo nkogera ndikani skulu yengi yene ne Roma yitu yarenge isi final bwosoma paka 6 nero yari ngomwiso sikenyengi iyo ese onye gakara yarenga asande lakini tinkomanya lakini isi manyete buronge manyete nero yarenga ngomwiso uwa igisi sana nemo basi yokomanya satuza tiesa bano mutiko genda ngakani urende nyaya abayori bawo bakare kunywa marwa iyo tukwira abana b'abakristo boka karwonka kayira narende gocha igo gabona gwikire miaka 17 iga 17 ya irenge ira tukya
Iliga ikire kera nkogenda ekere kijia kama gamba igonda about 13 years. About 13. Bueno, rindi pero na ila kuruora ropu kanya kurira goja. Ndi mai zina maguru tu ari chie ko ya na maguru ndi kwenda na maguru. Gaikanka kanisa tarai utuku barangwa kuwi. Kana ila na rende nguru mo ya nkiori je to yenka. Kinta kama manyiti na daga bita ko montaria. Na tebi na kodi ama tukwangi wiki ya mura bande bakire bande biringa skuli ga kare ya wo koyo okoge ndo tari kubori ukende ayo matemo ayo na mnabona igwa eta yo go swali yoka igobona kama gambo final to jetu kana kama tincheti konto jina kani burende azwana kangi wonu muri nando oruetega ukendo ke kamagambo ukame ukani weka rwachiro kani bunkaira ani dina bukwari ko na mugure ka white na ono nando to ko na muiburi to ko na muiburi ya muiburi na kama nyita mugega munari da ko ba jiskuru kageji munari ya kalenka yo kubega karange tiyaga ingo ga bari ngicyanga karange dia bekatare ka yo mwana cyane wande school ono ikero rende ejina ina magoyicha mo tuya kama magoyicha alisa yesu alikora ante ya kwa mwao niwete kwa ndo kani school karigo chiara hali lakini ngitete ko koteria na kama ruhusa to sana kama ruhusa aga mwana utagenda agena mwario bantu ngaba ngaini nabo buke bantu nabagenda naria eriyo mwario giti yobona ayengo tangatanga buke ya wantu takeri ko wantu taityo ende ko soma ga school e bago tayensi tukuri ko bwalimu mangana yonsi kakuna usaba iko tinyi weti ayo ntineti ayo ngara ti school hadi yale tiara watu mambia yenga boka ya bana garba ko te bakuri ko bwalimu ko batamia kanenga kwa bwatu myaka iko mina nega ono huko amanyira mangana tukuri kwa ode ko bwalimu ukuri kuna anda bono ma to ko chikosomiwe bikori byabo bande gakarayo mate watu wana lene nkaronka ba nkamanyanga nchepaka ngende nkaruwa lene mambi nkatebitata munganaji tata kange ngombe ngayetara tari ikawoni nkayo siri 80 ariko tugatakeni siri 62 basi wana lene kerwara nkebe katiyari ndaba muri bari bagante imambi tuje kumirana uyugise tugende kindu tukikurine moto poti bishurumi tukikurine yari yo muri tugende maganda bono ga school nga kiyari koroko ya isto ko yende yezunguri bono mugaga mo Kenya Teachers College yani bono mugaga mo nali okaire ngombe wachire kwandire siringi 80 abona ndikere nanka kere na butuku aliyo ndiko ngurwo aliyo muntu yagocha kunsabira bona taramanya na hawani ndiye ngombe ukiwa kumbate ya mwambire esikungo ya basi wana linde mambi nkabuko butuku ikono yari kubugi bwese kanisa butuku saa 11 ine kuno entangani yamanya kubugi saa 11 na nusu ini saa 11 na nusu saa 12 bantu bana barobera kuchikosabe ikanisa
kanisa nigo bantu bali nyine tamayo gutyo saba bagenda bakunya batiche ile gesiri atara baguche kanisa bagumigana so murango bakumigana so murango abwiso murango no yigerere go je fitonka kinga itororo ka ngatiga abanyagumigana abo kinga je bakanga ngo itegeko je bakaseito abwiso ngo itari nani ne weta ini amanani gakabere kale mwene kinga ukimenye to lakini ende mbio tuko saa 12 ora ngo ikanjira aburi nani erine akanani karenge siku nyuma yeituga ngo nyoranga umupasta natutete umurandia nakwanitenga omuntu oyo amakarimo kimambachi ko yande sabari yaje agahete kanisa kanisa abantu amwe abo bagusaba agate batakunya gusoro yaratiko bakere sabari ariko genda akarwa kagenda ajara genda tegujwe kanjire nkubika mwaka gakoraki agakwa igota yite sabari eri ariko koraki ariko genda kana nyirabo yo ngaburana nakure karengera libona ngabona nakorya amakosa ano gatakwera ne kanisa utabukia masaba oro yaya kawagera gujuru sana unari kama rusi sawa sawa katana kwa ni stikile akore ni stikile nzuri akumenya saa yako bwangu antiga ngatibu kwa ni feito kuja feito nganya tata ya ara ile kama tura tata nao na tia ngombeli wana nko ya nande suku ante mwisho anagenda buya iso irabu abakwani tega niyo litege kama etaka kugenda wana singo eta chiyo yete yerioma nyende yugis nyende kugenda kindu tukikanya na bali banda watoto ni moto poti kizo ingejwe ya arioma na kulina na korora ruri no yoka ega ariyo ko yegu onko unechi ya rinji karchi ko ganda oyera ko boria ko ataya kindu ko ganda anda wako baba yabagusiba ganda binga ikibando bari kwira kindu ndabacyari kwetera kindu cyeyu Yesu akereki basi wana agoro bakati mwana wese kuriyana yato kuira itu yawe garansega bagobeke gari bagobeke gari itanga kigima kuline gari utana ko yara na ndiguki kabera gatikati gari kabanya uyabona ule mwaka 45 1945 miaka yanare kale kugenda bwangu sana yabona maite anyekere 1995 go 1945 go kwa isiro wiki miaka 20 kwa isiro wiki miaka 20 basi wana tukurwalende tugotilimuka gimete gukigene mago tigemete maiga ne oranga tugaga kindu tugaga kindu no moti pati iriyo toira kisumu kayu yeyo nabono anongo yana turi bono bari bande kunde bari bande iga bari kuna jere tikiti basongo iriye ko oyonde gyazane ndoso nero bwate moti pati nero bwate gachi hari kikuru asi abantu basongo nero bwate tikiti uko na no tikiti kikono jero kuna jere tikiti uko ne moto poti basongo kwa mekado kwenye nina ke kwa niyo ya kuru basongo ya kuira kindu kwa jikuri ne moti pati paka kujisu ubwate tikiti wana njiti kwa rure gato bwa tikiti kwa soire gari ndachiyo wana ngujiko soire bagongania ete tikiti ne timbati ndijiwa sembati ata pana shuka kuira ni buki ngumanya karanya liwano gukukora kuna akareki na kure kiagara yabo re ngocha kuchi inko yenda bo kiye kombera ina gari mezi mugana mangano ko tana maguru na mangana makong
Basae Biki Alikia Makiaya Muno Link Up Show Nikuja kulirwe Mboki Gima Kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa Kuchakira chinse sana nebele chama baso Wika chinse kumigoro Ananitaka Umrina nera Wiza Crown Wakubuatana na DJ Topsha On the ones and twos Wakongolele muziki Wakwa showbiz Trending issues Namanginande Yekielekea Makiaya Link Up Show Link Up na sisi Kurwa sasa wika ikumigro Wiza Crown na DJ Topsha Imehi ya Getembe FM 102.7 Uya muno kigimu mwanchu murigereri na togandire ni toganda ko nyubwatia umugano ase gusayema sayemo bo mugaka Nelson Ongwae Munali kende kingese ya kabere ase toganda ko rigereria igoro yo mugano ya asenchira ebwekirano kigima na umuroberi nisiko ya abisi mugaka Nelson Ongwae Munali umuntu nyaraka bagakora emirime menge ase ensi ya Kenya chinsemo na igaboneka nigati mugete isiko arinde tonyaraka batoko joro basemi bwaye aya masayamo igoro yali anyaraka bagakora igoro yo gusoma kwa gutira no bugima bwaye asenchira eyo bwekirano umugaka Nelson ntweka ngabono kwa ikire kindu pe whatever ase utakere gosoa emotaport igatubwate ticket watabiga goikosa igarimo goikosa bontaport goitware ticket ngakibona kwa karata kurwa atwana ngakaganya ninde bona mechando enyore lakini wale mechando tianyora igintu gigaja kirige ichahasi gacha narerie komnyoka ruchi lakini yale komnyoki unige tamba wasibana era umanye tunabigo tanga rucha buira kaja goikana nyuma ya matukabira atatu lakini nitukerie kamanyo karioka paka Kisumu basi yoje gasibugaria na bali bande bakari gosibuiki abo mugaikirana tugaikirana bataganda gusokane motopote naye gwagokirane jazz muikiranire Kisumu tugaikirana Kisumu basi tukarorore ninka tukagendese igari y'umuriro tukabuki kadi kitikati yere siringa ya mwezi somoni paka Uplands Nairobi Uplands ya Kose abugitunguli ba Limuru ari bana watu ari ujitosuke tumanye utiri mu gago school Kenya Teachers College ezunguli tukamenya ko tukagenda egari ndega egachicha tukarinigwa tukagenda mpaka Uplands matukabere yandi tukerimo eririkaga tukagenda bugakibugakya tugekana kurubugakia kama igari kama nataka kugenda nandi bukaira kama roho baiga tukaika Uplands alafu tukatrimbo kuja school kujege tukuri bona school tukagenda tukakora interview ngaita iko nande mochete ko interview tali ngochete ko warne school ko na nana boku interview nando asali kugocha kusi tugatiko twaliga bana 13 bali borueta bono muri borueta Kisumu tata yabo ko borueta tukakora interview babere bakagwa 13 tugasoe school ababere bakaira naka iro janga abamwarenga na barabuno nyorenga ngona ngo bariki ko semba no nyoro no mbabirega ugeto mukaya Peter abange twarengi ko lakini nabo ibira sababu kwa nyoire abumbu ira marieta abona karwa seri kitungulio bwate miaka abambate miaka
karigurigire shirini mwaka kiyo 1945 1945 na bengire miaka 20 nende tukabera roro tukakana school fees cyabo shilingi 65 62 tukaswara ende kumenya esukuru isinge 62 ejine jyo kanete obera bakokole kabera ende pakangakura isana lakini ikindagira cyari kutusumbua sana mbabo yatandagira bango babuye batandagira kibando n'kinyende egatali yoka lakini nawe twari kugenda Saturdays imigondo yabo ikoyo twarema atwakibera shilingi 15 15 muno nande ine kibasi nyinge saidi tumeyo ije shilingi yemo shilingi 2 yokwari ko burendagira ukurage basi no tukurimo imigondo yabo batukayande nabatukubisa kubisukuru ngarayiga mwami ngana mwaje korali kwagenda ko hoteli yari kwa beke bati bwangu kwaria basi igo kwaru sasa yali 2 cents chia rabona chia garu chia tonde ona wasiri kitunguri kwa chakira masomo Kenyatta ne rabona orenge director Kenyatta mu president mutangani wense ya Kenya kinga gitara ba president one kero turororo aba bana bandi babakuru bagatutebinga Kenyatta yubuna ariga yakora meeting botuko meeting iri yose koteba mangana ari go kwano yo witu ine meeting chiyama mu bondo tutabe sise chiyama mu ora ntutu ari kumanya gente yinyama mu ayo baje tukomanya maya koreke ora gatwaje go zanga agiri go chongo cyandi yetenya abantu aba bagara ukibagara baje baturino ndagira imanyora burse itari ko bamenyete mata natagira arengera tinga ngo cyanyitoyo ako baka kodire nagira no lakini wana Kenyatta mambi yaye separate aliago yichabona shiana shitu akukwane giko na ino moraba gusi wana kina kiko ye kinchena kemanyita sana kanyana jeto ngakolega asio kalao eso muwa kondo seitaro elibona keroga nyereta ndere school nganyeta nyende school ama tukimi yakiri kwali ko ego sira atia yari gotikalanja igo ngachinka manyege ikoyo kabisa kama muno mu ikoyo wana yari yabara batanga mwana uri mu gusinga yari oyo Kenyatta yari gojote nemese iwene nekimo kuri nengasi kuri muino iga oja kuba kwanira wa oja ko kwanira abana twarega about 800 ekera go tukwanira na wanyeno ndi wese na wanyeno anyen ko inango riachi sina chifu inango no cyaro iri utukwanira lakini eno ari gutene message yibo abana muntu mwingo renge gana kuriya mangana gorwa abana ari kurangiri gore cyaba rato mwana uri mu busi yakwane kongwa yakwane kose abate asini kina no bona ari translate kubike gusi ari kubike iko igoje gusi muna kiya tata na bona ari kurangiri mu Kenyatta ya nyumba yale yake kubike skuru ya hang about 100 pesos 200 pesos iyo njira bona ari kurangiri na mwaye okwana mangama yata yote okwana abu ngo kanyadra manyanga muntu nache kwa president kakora no muntu bojo bosa umuntu bio ko inange ngo jabarengo oro Kenyatta kera mambi gatoko so mituri kirasi ime yagne wetana na ya skulu siko waskanyo ri mwarimu ogoito mwana ro kwa kumwana ikeboko mwarimu narengo bwanje kwa kabari go sana twari kuruka crocodile mama bagete crocodile tomu bagete crocodile mwarimu yoga akara manyori agoita abana gabiri yamwe
kumbe nabo boita bari kabiri gikigata gize niyo umura gashyana cyane onawe mwalimu Kamai niyo ko horo iboko munagwa ikabana naye wakwiboko naye akwiboko umenya kurangera imbuwa nere principal oka naro tanju hau kujana kiboko njine kiboko baya gojijo oyo raranse naye wakwiboko nyambinega te mwalimu ndo kaigo kweko tusifanye namna hiyo kingine ikobono kinyatangite bana bagoitwa gositaganjire moitwe oyo ne era kinyata lakini njetingiti naende asengeje bantu bali goitwa kwa gure kisabu kwa gura manganande kisabu mwana kwa kodera momocho naye ngo kodera momocho wana ngo gatokire samo mocho tingiti linje ngotera tuya kere jama tu agerete tu amiyete esukuru abo tukaranga ebo enchara ya tunyari okimantu anakorora omuntu minto narengo rengeri mungu riko barake orengo monene bwe chipara abwe chipara nko waro busie bawe chumbi bawe sukari ayo chinyama chikoro na yobi ko KMC bakareze ko chinyama bakugabe ore generation bare ko ayurende ngatebya muri abandi batatu tutari gutyo kurure gwajari mu Rwanda tukagenda n'amaguru paka Limuru tugoitega ari umuntu agatarora bana mwagire isukuru mukuru bana ruga rosie dagira mu abu yami yete forest cinco mitene tukarworo taka kutomuri ikaraya abo ariko bantu ariko rwere gare kitayisuguri akubika maji karaya tukarugo bukima tukaria kanyege dariki abagoldres ko dariki abanyari tuno bote itoje tuaika saa 5 tuweka saa 8 nani tukarugo nani tukarage tukaria basi wote yali tukagendera paka butuko tukarara mambi yae tukarugo Lisa tade tu ayana to Sunday nane mukaruga mambi tukarugo bukimani mabi tukuboka tukarugo tukari tugo iki saa 5 tukarugo tukari tugo iki saa 8 tukarugo kimatu ega sino korga wek tukamanya kuchaka wado kuchana maguru kwera nabana kugizunguri tugo kigocha gezunguri twaikire twatigeire about half a kilometer togoteruna muna abantu bari tara ire sukuru iyo bakarikira marieta bakarikira ense iyo marieta iyo abantu abo bago chakonya maria baje ba kitaya gache bitukuru ibintu byari tikwe binge bago chakomanya muna bagoko mwana karona makomo bona abantu abatu cyete ko munga kikorengera ringa mbate tugende gucyange turasaba yesa inatokonya karango bateyo barasete mbaya na bata understanding igito yokora yoranga banse terbenga akiki batate jiwiga ngabogera mpera abogera cyo kara kwana nyasao ne kera ngo tukagenda school mambi aye bagatera ari parade amarieta gasaba korangira no yeta dia ndiga ikeru lakini wao bakalirangeri bobe kwaro oita hiyo ijego baitega je barangeri bo ngwaye munari kaza tijara ku Nelson ngwaye munari basi nabo mwana ndi muri kamo ya mutinga kama ya kwarangeri ane saidia so miru mtayo maitengo kwarangeri basi njenga ngebuka bari bande batatu bakangirwa gahitwizo uko ariko gokemera ngibiri 20 emete ubote tuyo pako baruka ando yondora tu bakabike 20 kera batete kubeka abana mumma mutware umanye ubururu ikaro basungu bawite kuchaka kubaitanga mwamwe mama yatoka ngomo imanye ngomunarete bonarete witu munarete
bono aina ara ya marenga amabundiso bono ninde wana gaye kwa poneire tinga kapona barule muno mwari yenga achita cyatu akora bari gusubiriza Icyongereza iyo kanege kuyo Gitunguri gaye kwa barete miaka 3 koru 3 kila ganzi klasinye miaka 2 Kirasinya isano na isana ema 3 Bwana lende ngacha bari ko bodi sege songo ano na jite ko banyere songo ko bodi sege songo ko so hatu bonisa boise ko iwana nai bagire tinero ko to ne songo igo 1947 nalibona ruwete Gitunguri na irieta ndio kwa nanga kwanya turaro ku Nelson igo bana waikire miaka 20 utararo ogwaye munari pado na chakire ko tara me kuri kwene chigasi ngani kwa sange sa iga no gora to nyini seda iga ya mali ete Nelson ngakikwali nyorete lele bana baka irieta Nelson kama alikire court this was 1950 nandali yetuo kuyo nalali kali kirikuwa sande ya mwe gutige chigasi kuri igo ga ukorete bake skuru pado okoro kuongwaye munari basi igo na diye koti ngaba matuko wangu mwaka uzara maiga ikaro Nelson kabatizo na wachara teriete Nelson nitirali chwara akiri yako kokati igo twalinge naligetu nali kuruko Clark interpreter ase koti bona ase koti ho in translation twala bakora ku Kiingereza kuchige gusihi akurike gusihi cha Kiingereza igo twali gutara no magistrate bali abajaji bali paka soroti paka koru paka likwende rumbwa paka moroni kikoti kirikizi ko twali gutara abatali ngo yada abawinjira kwa tuna kugamba kugachi basi wono ngari bande ati umuntu narengo sobo uri kurukuma Nelson urengi one arm one eye one leg lakini garengi obatoka bakakamo kuborokamo neli selimu ya rengo muami ori rengo very important famous wano nairo kurukuma Nelson liyetereka kokokia wana njia wangu Nelson wana gwabere Nelson ongwaye munari wakorire kurwe skuru 1947 wasoire merebo kwa chakire ko nyoraka mushara kawo gakega chibeserenge kwa yetu chitagane mushara mutangani kirima cyara na jete ngebundi so typing kibona nari kori ko mushara manene bakarani bari kuri kisiringi 60 umutieni 60 lakini nje nari kire 120 sababu ni nabwate qualification ya typing nega songo kwa maite kabisa nega songo na manyete wana omwako yiga oyo karo chakete kolikwe gosorike olikire gasi kimari tangana kemo mwaka kyo mwaka na chakete ngwa 1948 olikire gasi ndikire tere pare kole mwa limuru koro sikuwa n'abasongo bari South Africa ari bari kugera siko cya Nairobi ari ngira ari sakuru kungenia amwe na limuru asiki para kichaza n'igirete konde ko limuru neye kugana Nairobi ari bugatiga tiboria ari no ikambi yetu yari ikambi yari ngene ne yabakoriye gasi abakoriya bwigasi nabo narenga omone no mukarani nkuba nkoleta ndagira ku Nairobi arate kinyama kwende sukari chumbi kwende kinyende ibintu bitano obusi na one ration itomeye kubagabira abantu abashobora no kubagabira ko musike sukari ntigarira nyumba mwene gitebe ibire isatu na asa gusoma kwa skura gatogera magake
Oyo ndo oyo korukunga na Lawrence Sagini. Lawrence Sagini mosomete nere. Korenga no mugano omagega. Mwasometera nere ngaji mwasometera nere usenga imwe sector. Ende ere yari go chire nyange. Era bono ntuntu kare twali na nyange nturama. Bono ende gachita aka kore mistake yo thinki. Akarukira nyagitari. Iyo wale gararo gira nyagitari. Mujete kunara na isika. Bana bari kumura mangaye. Arugete buri. Tango torole. Ekene kwari kwari koruka. Gitari utaye toterwe. Na bari twagotere. Bana aye mbusa. Igo mugasoma nere sector. Igo bamuchaye tenji na muchaye. Kibono twari ngubusani. Twari ngubusani na bari kundiri nyange. Kucha manga bangiye kiro ari bangiye kiro no para enjela yarenge iwo chise tumara go ntirimbukiyo onjari onje matirimbuka ajanka Igo Lawrence Sagini mosomete nere sector yoka ne rutwa no koma na gaiga bono gitunguri ase abantu bari bono bari batali abagusi mbale unyolete mwasometera na baro abaikuyo n'abangi barenge akindi kubayinyira bono abatabayinyira bono wandura ligoro yemirimo yawe gwanyata kakara kwa twaire munekera ekarani ye court 1950 1950 eriyo wana tugira rwete nkaya narike tulirube ngagenda gukora interview lakini kanyona ntacyakire kugira mama bana narure cyombe narure ntegeze nyuma menkore rwenyangi iyo 1950 ikiya ikanisa muntu nabona ngire se kanisa tindi muntu muhe Wika emerobnero no gukora nyangi nabona ngokora nyangi linga yitinga wana ne nyangi ngo cyakora irube ligacana kugikekericho kugikugenda kericho ngo emere meto gukora interview abantu 21 ngo faulu ngo tabichi gikaranze tero iri tayirube kwa kwago ade yari karanze tero geri kwa ile aye kwa ile marieta auto abantu bari ku Nairobi abasongo watayira grande kari kurende ugachake kasi 1950 chake ya 1950 nande yoko nyuma kwanga cyambe narure ndenga nikaratero wana kwa mwete kunywa mutakorete nyangi abana kanyane nyangi raganite ndi bana nyangi toji ya eteire ndi bana bayasigiye mbawanje wira nekatatra nyangi bana kire se kanise ese experience ense mangane ense bora nakira mangane sirikali bategete sirikali bona ese emirimo yawe gocha ngai narari gwakorete emirimo nkamanya gukora rukericho niaga ikominoma 1961 ewe transfer ku Nairobi akora matemu wansa matemu amange sana wakuruka clerical examination higher clerical examination law examination for administrative officers abona genda kusoma gusokora matemuka ngokora matemuka interview tomabire ya obure kore nyene ino mukarani bwana obiro chese ya nabiko chaga bwa korera obiro chidanko bikoro ibinde do bimanyite ibinde naye bano kurikara kukuchi kusumbwa bwana mune law examination kitije tikasoma jena wala tujibi kwende subject tinyi yani penal code criminal procedure code na Indian Evidence Act na civil procedure ije subject ngaya nanga chikola lendi chance ngaita ngateuna eti lakini abuona matemu ayo ayigale ngi supposed kurika abadio badio mbali kuri mu Africa
bono ingibika na kali waitira matema matema twakatoka zaba dio bandi wakagwa chengaita na ita bono bali go sumbere na chinse cyo Wilson ikigana kiyobo Wilson ikinga kigere ikabona ngwa yeto kali ko bodio bonga ngataka kolikwa kwende judicio ikakana kwa ukanyamara yoli bring replacement a person ranya kwa interpreter person kwa nge somo person ku translate ke usi iko korusi kuga judiciary so kwanga mne kira kiko iko monta ngo toka ora kole gasi ora ile gasi monta akabora ingati aya ngataka kuiru police direct inspector sagini rulinge minister akahoga na isigari nyiru kiganjo songo bakaza kiricho bakaza kunyuma kibanye mangana gatindia akagana high court bakakana atebanga replacement on to close court